Alfa enpresaren mendeurrena ospatzeko erakusketa bisitatu daiteke hilabete honetan Portaleako aretoan. Kooperatibismoaren aitzindaria izan zen Alfa eta Eibarren eta Euskal Herriaren mugak gainditu zituen. Bere 100 urteko ibilbidea erakusten du orain Armagintzaren museoak Alfaren lankidetzarekin antolatutako erakusketan. Errebolberretik josteko makinara eta josteko makinatik nekazaritza makineriara, ziklomotorrera, artera, aeronautikara, goiburukopean, Alfa 1920-2020 erakusketak, alternatibaz, egokitzapenez eta produktu berrien etengabeko bilaketaz betetako 100 urte hauek ezagutzera gonbidatzen du. Urriaren 25 arte egongo da zabalik, asteartetik igandera, arratsaldeko 6:30-tik 8:30. Creo que esto lo que merece es, aparte de echar un vistazo ahora, venir con tiempo, la exposición va a estar mucho tiempo, venir con tiempo, disfrutar de cada espacio, de cada momento, porque seguro que a todos nos van a traer algún recuerdo. Creo que no hay nadie en Eibar que no haya tenido un padre, una hichicha, una madre, una mamá, un hermano, una hermana, el padre de un amigo que haya trabajado en Alfa. Creo que todos, de una u otra manera, tenemos cierta vinculación con Alfa y creo que un repaso por la historia desde su fundación hasta el final, la actualidad, va a permitir que a todos, no digo una lagrimita, pero seguramente habrá momentos que nos emocionará en esta visita. Y la verdad es que es un honor estar aquí, veros a vosotros, ver caras de emoción. A nosotros nos llevan muchas emociones de gente que ha trabajado en Alfa. También nos llevan muchísimas emociones de gente que tiene una máquina de coser Alfa, pero muchísimas. Y bueno, ver que todo esto de una manera u otra se refleja aquí, pues la verdad es que me hace sentir orgulloso. Alfak gaur egungo enpresa talde handia bilakatu arte bizi izan duen eboluzioa jarraitu dezake bisitariak, azken mendean gertatutakoaren kontakizunari jarraituz. Eibarko motor sozial eta ekonomikoa 1600 langile baino gehiago izan zituen garai batean. Bere produktu emblematikoena, josteko makina, mundu osora heldu zen. Guretako Alfa izan da Eibarren eukidun enpresarik potentienak, ez? 1600 langile egiten zuen lan, eta orduan Eibar osorako zan, ez dakit, orea, ez? Izate, alfista naiz, orduan, esaten zan, Alfan egiten baduzu biharra, bizimodua ja konponduta daukazu, Alfaren ibilbidearen ezaugarri garrantzitsuenetakoa berdintasunaren aldeko borroka izan da. Emakumezkoen eskubide eta aukeren babesa bultzatuz enpresaren arlo guztietan. Industria arloan emakumeak egotea batere ohizkoa ezen garaietan ere. Cuando, pues eso, en una época en la que la mujer todavía no está acostumbrada a estar en el ámbito laboral, Alfa, pues desde los inicios, le ha dado mucha importancia a la mujer, ha sido siempre, ha formado parte de la plantilla, desde el principio también las mujeres siempre han tenido el mismo salario, un salario equitativo al de los hombres en Alfa. Erakusketarekin gozatzeaz gain, joskintza eta artea bateratuko dituen tailer batean parte hartzeko aukera izango dute bisitariek. Alfako muralean dago oinarrituta. Alfak josiko du garai batean basoa, artaldea, minerala, arra edo landarea izan zena dioena. Tailerrak larun batetan egingo dira urriaren 17 arte, 6:30-tik 8:30. Eta aforoa murriztua izango den arren, ez da beharrezkoa izena aurretik ematea.